Всем привет! Сегодня пятница в Москве, люди все гуляют. Нахожусь на Арбате. Реакция на селфи будет сегодня. Просто покажу Арбат. Дисконнект, между нами океаны. Дискотека, алкоголя и марихуаны. Hello guys. Ciao. What do you know about Kyrgyzstan? Me? Nothing. Yeah. Nothing? Sit down. Be humble. Sit down. Be humble. Sit down. Be humble. Sit down. I got realness, I just kill shit cause it's in my DNA. I got millions, I got riches building in my DNA. I got dark, I got evil that rot inside my DNA. I got off, I got trouble, some heart inside my DNA. Селфи. Селфи.